Sijwayelana baba badala. Asiphentsha ekiphentsha ngwana ka. Hayibo, amabuza uJohn lo lala naye. Asiphentsha hawe. Asiphentsha hawe. Awuna nike yena namathatha akade. Awuna Ngibona meaning ya thathu mina kamamra. meaning eyaka. Dragon. Oh, ke dragon mthombo. Ugibela yona ebusuku. Wama lo mntana kusemva. Sizohlala ngaloya ngoba ngiyaloya vele. Mamela, mama, ne ke trika bana ba lona dikelano. Ke itse ba tene paint ne ke tse ba nka se go monga tene paint o mo. O nne sa dumela ngwana wa ha o ne sa ana rena ne ba tla tene paint. So wa utlwisisa gore ya makatsa ntho Loya because of angithi aluluthu failile first term. So usebenzisa ingqondo yami ukuthi ugela phasi. Yini lesifihla ngesonto. Ukuthi bafuna umloya. Ngoba incwadi uhlala bona incwadi mabhala Izani naye lo mprofitable. Izani naye. But I didn't listen to prophet because ngimthanda as a best friend yami. Uyamuzwa namanje? Uthi umthembani uchaza ukuthini? Nizongilwisa kani? Ningicela kani? Ngicela ningikhulele. Ngicela ningikhulele. O tshwanetse a hlape ke nnete mara ke re mohlanga o qetella la ha ka o latsa diaparo tsa hao tsamaya le tsona so diaparo tsa o tse di batlang go ha ka ke sefe ba ne ngwana ka ntho pele a apare diaparo tsa batho ba bangwe o apara diaparo tsa hae. Hello, I am so super excited to be excited about the new episode we got to have today, and that's exactly about Street Journal. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for tuning in. Without forgetting, wasting about Bahulu, let's subscribe and share the videos. But Bahulu, can you share this on Instagram, TikTok, Lady Blue 480 hashtag yes baby motomolu. Let's get about Bahulu, Natala ko Facebook, Sky Kid is Lady Blue yes baby. Satina kajon but Bahulu kita malem mewa palesa mona. Oh, let's. I was a Lady Blue, kinalivat matatanyana. Palesa le alu ki di best friend. So na le mathatha hlaileng. So o batla re tle mona ha bo alu. So ha le bona mona ke na le bomme. Ke mme wa ngwana hae le mme wa ngwana hae. So re ngoletse ke mme wa palesa mona konje motho mo ka sefane uma. Ke teke. Ke family nya teke mona ngihamba no mambani ngesibongo. Khumalo. Ngihamba no mamkhumalo batho baholo. So isikaki ngoletse ke mamkhumalo kanjalo ngizomupha nje ithuba lokuthi asitshele ukuthi kahle kahle today wasibhalele. Umuntu omdala bengisacela nje ungitshele ukhulume nathi nama viewers we Street Journal ukuthi bona today Nkosi yami wasibhalele and why silana. Nibizile la ndibizele ukuthi umntanami uvana upalisa uvana no best friend wakhe njengoba ndinibizile apha kunento engixakayo uhlale siya lapha ya and indalo umngane wakhe angakwazi uzapha mina nendoda so uhlala eyovakatsha lapha yana ngoku amapaint wakhe nento zakhe ezininzi asabonakali endlini ku best friend wakhe and kudala bango best friend besangena primary until now. So ngoku zifunde bandinibizile ndifuna uqonda ba into zakhe ingaba uzishiya kuphi wenzakalani ngento zakhe azikho endlini asitholakala. Oh, so wena palisa ithi ngibuza upalisa kuqala umama wakho uyatsho kupalisa kuba uyavakasha kabo best friend yakho nihlezi niphila nonke and stuff kodwa manje amaphenti wakho impahla zakho asisatholakala uzishiya kuphi? Sister Blue like bengihlala ngivakasha khabo aluzi and mangine 3 weeks ngivakasha kubo. All the time mangiye kubo bengihlala ngishiya impahla kodwa mase ngibuyele ekhaya ngihamba nazo. So kuphi kubo la ngoba nina ngathi nikhuluma okay no problem. La. So must ngifuna ukubuyela kithi manje izinto zami azisekho. And the other days the toilet no alulutho sithu. Beka ngathi cha mangithi ugela ufaka iphenti elifanele lami. Ngambuza ukuthi like iphenti lelivelaphi wathi yena amaphenti ayafana. So singafaka izinto ezifana because we are best friends. So izinto zami zisale kubo yena uyomela ngichazela ukuthi into zami ushiyephi. So when the time uvakashile uhambe nempahla zakho Nkosi yami. Mangiza la kubo. Yeah, mawuza la kubo. Yes, ngize nempahla zami ne cosmetic everything yami. So mawubuyela azisekho. Azikho uthi girl azikho kubo. Motomol. Mamnuku konje mama. Memateke. Kopa ukuthi kwesala nka diphatlo tsa ngwana. Le nna ke ya mmakatsa. Diphatlo tsa ho tse feng ngwana ka banna ke soka ke bona diphatlo tsa hao nna haka. So ha thakile palesa mo atlile ha hao. Ha tle diaparo mohlomong diaparo bo di pyjama di panty ba ngwana hlontsa hlapa ke.
o tshwanetse a hlape ke nnete mara a ke re mohlang a o qetella o tla haka o la nka diaparo tsa hao tsamaya le tsona so diaparo tsa o tse o di batlang ko haka ke sefeng hobane ngwana ka ntho ya pele a apare diaparo tsa batho ba bang o aparela diaparo tsa hae so wena ali uthi impahla zikapalisa zikuphi amaphenti wakhe yabo indaba kapalisa ngazi that's why ngasahambe naye angasi best friend yami so anisa sabangani no because khona indawo azihambayo ezingekho right so mina ngachoose ukuthi ngizidistance kuye so bakazongibuza ngamaphenti into engazazi lezo manje nihlukaniswe indaba yamaphenti impahla zakhe no hlukaniswe indawo azihambayo because yena kumama kufika athi uze kimi uyena usuka kuphi kanti angimasi kanti akavakashi kini no wagcina kudala ukuvakasha upalisa kithi so usho ukuthi impahla kazishiyanga kini akazishiya ngipalisa njalo bakahamba uhamba nempahla zakhe angaze eziphi impahla zifuna kimi Alulutho Sisho kanti ke namthola mose elapha kokwenu wamfumana kodwa akasazi kimi uze mina kuphela athi ukhona la aya khona ufuna ukubhayizisa wena ukuthi ungaboni ukuthi uyapi so wena uyetsalani ngoba lento sengipalisa Sister Blue, whatever she's talking about, I can see. Angazi next week akhuluma ngayo because mina ngine 3 weeks ngivuka la kuwe ekseni ngihambe ngesikolweni naye ngibuye naye ngihambe naye ngibuye naye but manje ngithe mase ngithi ngifuna ukubuyela ekhaya impahla zamugela kasazazi ukuthi uzibeke ngwana ka bua nnete bua blela Sister Blue nnete ha ona ntho tsa ho tse setseng ka haka ka manje ngibekela nnete ha ona ntho e tshwanang le eo ha ona diaparo tsa ho tse setseng ka haka the last week o tlileng ka yona ko haka o nkile ntho tsa ho kaofela tsona wa tsamaya le tsona ha ke hane eo tlhola o checkela ngwana ka haka ena ha ke hane ska motho moholo o ntjwetsa re mme wa ha ona le ntate be ke dumela re okay because of the difference and le kena stana tse one it's fine ke bona re le bana sa ona ntho tsa ho tse setseng ka tlung ha hona nisephi into zamkhosi into zamngishiyela ekseni masiya esikolweni into zamdisalelana so wena letha okay mama ithi ngikuphi chance bothini umuntu omdala ngicela umama manibuze first time eqala ulala kwakho wathini wena wadlala iphi responsibility umntwana umbona ukuthi ulele kwakho ngizothini mina ngoba abangani and futhi bengingenakho ukuthi ngathi he because of ngimazi ukuthi umntana lo umngani wakhe uali umngani wakhe so ngicela ukubuza something nina abantu abadala ingani mayizolala la let's say upalisa makazolala la niya communicate uyafona uyamfonela umama ukuthi upalisa uzolala lapho upalisa ukhona na ubonisa ukuthi nithathe iresponsibility so niyeka kanjani ingani zenu omunye ayolala kabo best friend nalo ayolala la lisa communicate especially wena umuntu omdala ke njengoba usibhalele usufuna ukutshela ukuthi upalisa makazolala la ejaridini awufona ubuza umama kaka ali ukuthi upalisa ufike yini ndike ndaye ngayomchecka namthole lapha wathi umama akhe akunangxaki ngolekuthalale lapha wamthola ala ndamthole kokwabo ubani lo best friend wakho upalisa sengisho uzalana ngithi make uyazi nje mama ukuthi ingane yakho mayivakasha kabo best friend ivakasha kuphi ngathi ngoba nawe lost ndike ndaya kubo kula angithi nilala la so that's why ngikubuza ukuthi uke waya kuba hayi ukuthi akhisibonke kisizolo bathi bolisentitha so ngifuna ukunderstand ukuthi mawuthi uke waya kubo kulana na uze weza la okay so anginankinga sengisho ukuthi njengoba wabongafonela umama umbuza ukuthi ingane yakho ila like inkinge yakumke makunjalo so wena ubest friend awu hayre onalo tsamaya usahlimo utluba uyakayi wetsa la angazi asikhe usuka yapi wena mawuthakeze amazi ngoba kimi ufika sekejahile lana emini athi ngiyazi umama nyeka buza ukuthi angiyaka afonela umama ukuthi ngilana so wena mothomolo ska ha ngwana atla wa chomi ya hao best friend ya ngwana hao hatla wa mofonela mme wa ngwana na mo botso ngwana hao ke yo mo teng mo save wa fonela mama ha ke soka ke so ha ngwana batho ka etsa a hloka falle ha hao o sa jwetse mme wa ngwana mo ngwana yo teng o tlo etsa jang tso bona mathata mara ne le tsebana wena le mme wa ali wa palesa ore le kala kopana no ska lady blue at le street journal nna ke mo tseba mme wa palisa mara mo tseba ka o mo bona ho ba nna re kopana sekolong di meeting na go go lenyana ha ona le meeting ko sekolong ne ke tlhola ke kopana le so la bona le lithu batho ba ba hola le nke full responsibility ya bana ba lona first of all wena o tlolla dichomi tsa ngwana o di itle mara o communicate le bomme mme wa yo ngwana o robala mo haka ha ngwana wa ka hlokafala mo hao a bo mathata o ka ikenang ko ona ha palesa ka hlokafala wa le malao wena mama ibe ngwana o buela maka go tla mo ga ntatle mo a le male mo tsileng o tlore o lelepe ungafoni la bona batho ba baolo so wena uthi ushiye impahla ezinjani mina la ngishiya ama-pyjama ama-pant into engikwatisa kakhulu ukuthi like ngishiya ama-pant and esontweni lami
abafuni ukuthi like sihambe sishiya izinto emzini. Nisivikela ngesonto nina. So masivikela ngesonto. Abasivikela ngesonto. ngisivikela ngesonto next year because mina ngifikela ngelinye ilanga ngalala la kina ngithi sahamba esikoleni sithu. Masifika esikoleni wena ufaka iphenti lami. Mangikubuza uthini uthi amaphenti ayafana. Oh so mina ngikwazi afford iphenti because anginababa. Azangaze ngisho kanjalo. Azangaze ngisho kanjalo mina sisi. Wena Shuthi amaphenti awafani. Amaphenti othi mzala ayafana. Awukwazi kusho kanjalo. Shuthi amaphenti awafani. Angala amaphenti ayafana. So ngicela ukubuza something. So wena amaphenti wakho afana nawakhe. Because we are best friends angithi. So benithenga amaphenti afanayo. Izinto ezifanayo. Ama-outfits not amaphenti. Amaphenti bewafana? No. Ngazi ama-outfits So wena uthi ushiye ini nani ngapha? Amaphenti, ama-cosmetic, ama-pyjama. Guji ngicela sizobheka kancane ukuthi akunamaphenti akhona. Ngiyacela. Kuba uluthi lithe le mina ngisazi. Nabathi bawula ngisazi ukuthi manje makukanje siqalapi Nkosi yami. Ngithuma shiyeko ini. Nasi into yothambisa yakhe yokuqala. You see? Into yakho ukugcobisa le. Yes. Kincho best friend awe. Ay batlang habona. This is mine. Asiya hayi. Ha. Ntho e ke yaka ke nna ke rekileng. O rekile kae motho monotho? Ke rekile ko Woolworths. Yeah. Cosmetic, yes. So why azothenga i-cosmetic efana neyami? West part why azoyithenga eyami seyilahlekile? Oh wena abuyitholi le yakho. Ayikho ngishiye everything la. Kwenzeka kanjani ukuthi sifane? Into zakho usho ukuthi One of them. iphenti yakho le. Yes. Ndandithengile le paint. Akunanto zakho la. Akunanto zakho la. So wait, into zomntanami lezi. So why Akunanto zakho. Akunanto zakho la. Akunanto zakho. La kukwami la. Akuna next yakho la. Ayikho. Akuna next. Akuna next yakho la. Kukwami la. Naphuma. Nasiphumela. Akuna next yakho la. Akuna next. Ngingazongijwayela kahle. Ngiyaphumela ni. Ngiyaphumela ni. Ngijwayela kahle. Ngijwayela kahle. Ngiyajwayela ni. Ngiyajwayela ni. Ngiyajwayela. Hawu. Batho ba baolo. Ngwana o kutlile mola re paintele cake ya se paint hai. Asiphenti ya hayi. Wena ngifuna ukubamba. Yeah, very jwayelana Baba badala. Asiphenti ngwana kahle. Hayibo, amabuza uJohn lo lala naye. Asiphenti hawe. Asiphenti hawe. Awuna nix yenu namathinto tsakathe. Awuna phenti hawe. So wenzani? Awuna nix ya hawe mo wena. Wena wathi iphenti lami, ngifuna ukuyola iphenti lami. Ngifuna ukuyola iphenti lami. Cela ningiphumele. Ningazongijwayela kahle izinto zami lezi. Izinto zami lezi. Batho ba bona senzeni kanjani? Because kuyalwiwa and asitholi iqiniso. Ngicela sisondeleni la mina ngini hlezi nesolution. Asitholi iqiniso and niyalwa ngapha nangapha. Thina lana umuntu omdala ku street journal sisebenza ngomthetho ne and ngezinto. Uthi usisi ushiya amaphenti nina nitaxa wakhe. Uthi le lotion yakhe nitaxe yakhe. Ayithi lisho kanjani? So thina phela na mama nkayenza ntho kitlise motho wa rona wa street journal a tlontsha nnete a sharpen ntwena hore a le jwetsa hore ke mang o nkileng painter o mo nkatlisa ngaka e tshwantseng e solve the situation a tlo go jwetsa nnete hore ke mang nkileng di-paint tsa mang ke mang a sa dinka Nna ke la bothata ikane ya tla ngaka eo. Ayikhinkinga sisibule phenti leli lami. Bafuna ukulawyer because of angithi alulutho ufailile first term. So sifuna ukusebenzisa ingqondo yami ukuthi ugela phase ngayo. Yini nisifihla ngesonto? Ukuthi bafuna umlawyer. Ukuthi kuyaloyiwa. Yena ke lona le tsebang hore wa loyiwa. Akere ke lona le tsebang dingaka. Lona ke lona le tsebang dingaka. Akere lona le tsebang dingaka. Akere lona le tsebang dingaka. Hey! Wo, hey! Wo, batsala nisiphume. Hambani. Hambani. Angeke. Ngifuna iphenti, ngifuna ukulenzani iphenti. wo batho ba ulu wait Hambani. Hambani. mama batho ba ulu kamela mama simo Ngijwayela kahle. Nizongilwisa kami.
Ningicela kabi, ngicela ningikhuleke. Ngicela ningikhuleke. Angayilandela nakhona. Ngicela khona ke. Ngiphumelele akuselakho. Akuselakho. Nathanga abantu bakhoshela lulu. Babakhoshela lakho. Ulala nabo baba badala. Hawu. Nilala nabo baba badala. Ulala nabantu abadala lo. That's why ngingasahambi naye. She's lying. Oqala wahamba noJohn. Wangitshela wathi uJohn ngize ngizomncedisa because uzoza nomngani wakhe. Mina ngayala. Kana ngayizwa mina leyo ndaba that time ngamtshela umntana angasaphinda kuvumela ukuthi uze kwami. Wathini Ngizanga kini. uyakhumbula ndizile ndizomthola kwakho Bazomfuna kimi. Hayibo. Batho baba ngicela simeni kancane tu. Mama, ke ba re beng fela. Ane? Ke ba o iyetseng ka tsela batho boholo. Haebe o na le ntho tsa ngwana, oh, mo mo jarateng yao. Ke go pare ke letse tsona plastic, o re fetse o nana o ga sa ngwana o re tsamaya. Ha ona nix se seng sa ngwana ka ka. So paint ya ikhombideng a re ke hae. Ke alo. Ha. Mina ngumuntu wesimame alu igolo paintiyele nna ke tsebe ke bone e le maka a go shebe kwa ke tla o sheba ke motho me ke be ke bone di bono tsa lona di kaka a tumela ka mo ke shebetsa o di bono Ke paint ya alu go bana o mong o teke mono o mong o teke ka Ke alu paint lo mana alu ho runa di ai bono. mama ke kopa tsa so le tlo ntshwarela ka ntho ke tlo yetsang le tlo ntshwarela ka ntho ke tlo yetsang batho ba o le kopa le tlo ntshwarela a ke o re ke paint yao le wena re ke yao ha le lekane ka di size tsa ke la lekana ka mele ha le lekane ka mele ha re keneng le lady blue re ikwa le monyako hanyane fela le ke le teneng di paint tse pela ka ke tlo le jetsa ke paint imaka sisibu dikendaya umntana ngicela ukungena nabantwana benu kancane Okay. please uyazi into kayenziwa ngiyendayo emntwini esontweni ukuthi umntanami uyafail ufela ngenxa yomntanakho amapaint akabonakali athathwe nguwe nomntanakho ngoba niyaloya Siyaloya thina. Eh. Uneshoyo ukuthi Eh. siyaloya. Hawu. Yazi ukuthi ngizokubophisa ngalento oyikhulumayo. ungasungibophisa ngayelana Ukhuluma nasekhona udoti wena. Singaya Lento nabo. ukhuluma udoti. Singaya. Ngizokubophisa ngalento oyikhulumayo. Uyilethe leyo nyanga yakho izongitshela straight ukuthi ngiyaloya. Leyo nyanga yakho uyilethe la. umntana muhleze Uyilethe nyanga yakho. Uyilethe nyanga. Umntana wakho kuma wisdom ethi wisdom. wait Why ungafuni ukugqoka? Why ungafuni ukugqoka? Uthazela. Mara manje awufuni nizohlala niloya ngoba niyaloya vele mamela mama ne ke trika bana ba lona dikelello ke itse ba tene paint ne ke tseba nka se go mo ga tene paint o mo o nne sa dumela ngwanao wa ha o ne sa ana re yena ne batla itene paint so wa utlwisisa re ya makatsa ntho The reason why a sa batlo ya para because wa tseba re ke ya hae. And I mean like why a tshantse a tlo sekiswa ntho e leng gore ke ya hae. uthi angeke agqoke into ngoba nizokwenza amapaint omntana ukuthi andiwazi nento ezothobisa into ezomntana ezomapeyinti andiwazi nento ezothambisa akuselakho ulirekisile ngenxa yamamashophu efana nizothi into zomntana amanzana ndiyazazi into zomntana ndiyazazi nento ezithengayo ndizithenga kuphi angeke into zomntana Because like anything uyazi ukuthi like angeke ngigqoke ngoba wena ukuthanda wena. Ngeke ngigqoke ngoba kuthanda wena. Nami ngiyithanda lo mntwana angeke ngigqoke ngoba kuthanda wena. Mama wait go betsa msebetsing wa ke se ke tlile ka conclusion bane ke a bona gore le tshenyetsang nako batho ba baholo re lwanelang di-painti and ke batla mang le mang mo bishop ntho o tlo e etsang mona off cameras ke mama kopa le mmameleng ke le street journal we willing motho molo a ke re bana ba lekana ka size ba tsena ntho bane re kopang gore di-painti di dingeng re di tšheseng no then nna ke tlo rekela ntho tse ntšha ke mo rekele ntho tse ntšha o tlo thola di-painti tse ntšha thola di-pijama tse ntšha mara o ga matšha le wena ntho tse ntšha no di tšhesweng but off camera mama Not sa ngwanaka. Jwang? Nna ke batle. Mama mamela ungenzi umntanam kanje wait kuthi kopa le tlole ngolwana ke tlo le phoqa lona le manana ka kopa le tlole ngolwana kopa le tlole ngolwana mama wait kopa le tlole ngolwana please ke a le kopa so ntho ke tlo yetsang mama ke kopa re se ke tsa dintho difficult
because of hopolo mona re bua ka life sa bona ba batho ona le dintho tse batho ba di experience mo bophelong motho mo tse leng ba di paint tsa bana ba batho di a sala kae bana ba batho di feature tsa bona di ka sena tswello so ke batla ho etsa ntho e be fair le nna ka re di street channel e be fair ko baneng ba le yang so ba le sishisa le mpatla zonke lezi ama paint nani le wena ka di tshisa ha re tetile re tloetsa go rekela tsentšha re tsa malwena o zo thola ntho ngwe ngwe tsa dijama tsentšha di paint tsentšha everything ent Gucci thank you uzosthatha uyaloya vele uyaloya umntana muphinda iclass ngenxa yakhe uyaloya mama kupokoza kibona meaning ya thathu mina kama mra meaning yeka ke dragon ke dragon motho ugibela yona ebusuku wama lo mntana kusemva ningasho kanjalo ngithi ngiyabuza mina because of ngibheke everything so motho molo ntho ke ikopa head nowhere Gucci okwamanje mama kasuki sithatha lama page lawa siwabonile ane not kwamanje off cameras ngiyenzela ukuthi uThemba kuzele nama hand gloves angithi nibonile ukuthi nama fiwa sweater complain ukuthi thina sinokubamba izinto singabufaka ngama hand gloves so for manje ngicela ukuthi Gucci lezi zinto leza usikhiphele zona ngaphandle zizoshiswa abantwana ngizobathengela izinto ezi brand new ma paint amasha basokisha amasha every if batla di district no motho molo na ke dumele akidumele yona setsala ke danger no mama uyazi ukuthi ufuna wangiqala liba niyaloya umprofit abathini kuwe wathi bayaloya bathi bayakuloya that's why nemntana amehlala efeyile esikolweni izani naye lo uhlale izani naye lo mprofit abenzi izani naye but I didn't listen to umprofeti because ngimthanda as best friend yami uyamuzwa namanje ngithi mina izani naye lo mprofit ithembi yena umprofit owaluna ithembi yena uyazazi into azenzayo yena wena mama akafuna tshela umama no nakidumele ona phento lokusiwa ngengwana ka ika diaparo tsa ngwana e o mongwe abakhipha impahla zami ke anxiba amapenti omntana ntse o itshwara key ke motho molo ke kopa o tlogetsetsa favor re bitsitse le batho ba bang Gucci ke kopa etse call o bitse Themba please ke kopa go founela le Themba atle re tlo tshisa diaparo off camera so ba ntse tse di sensitive batho ba tlo re ka tshisa le pela lona re tla ranta o tshela body pack which is something as professional ya di tshisa Gucci ngizobathengela izinto ezintsha mina omunye nomunye angabi nazo ke ngithi bayazilwela ayibe fair lento niyazilwela omunye uthi phela nabona ngotsela ntile ke a tshepa gore ke bile fem why ngwana o galetsa thaka mona bo best friend o sile dintho ba se batla mo fa a kene ha di tshiswe ke ba rekele ntho tse ntšha nna ba best friend ha batle mara nna ka gore ke blue ke kgona go understanda dintho ka tsela e better batho ba hopolang bana ba batho ba bolaiwa mabapi le gore ka nako ngwana le sia diaparo ha bo batho bo dichomi life ya o ska ba sharp so di tlo tsheswa then ke tlo tsamaya le bana ke ba rekele diaparo di-panty ntho tsa ho apara di-cosmetics everything gore ba be fae ba tlelle lolwana ke a le rata ka ofela batho ba go lusentsa di bitsitse Themba Gucci ntho tlo etsang no o tlo bitsa Themba re tlo di chase but off cameras re ka se le bontsho re di chase jwang o pula ona le ntho tse sensitive tse tshwana le body paint body ning wa tsela ga i chase ka ntena le body pads nyana tse setseng so Gucci tlo di chase re di chase off cameras ha re tloa mona re yeng le bona ko mona go lo ba rekelang diaparo le ntho tsa o tena body paint ba be sharp obane e yona ai batho ba holo le bone off cameras masuka lana nina so emona akunandaba sohamba nabo bambeni lo lirekelang dintho sinyalwini ngizomthengela izinto ezintsha akunankinga ligqokeli namabhicha amasebazoba masha kusho ukuthi everything
ya ke tlo ba rekela ntho tse ntle le tlweleng taba e ya diphenti ke batla le ko sekolong a le fetana le se ka ga wena nkutsweditse mara tse leng teng tsa ngwana ka ga di tšhisiwe eo yona ga ona bothata wena le tlo bula fela mnyako se ka wa ga mama di a tšhisiwa ntotse di a tšhisiwa so batho ba bagolo ke tla le bona nna hena letsatsi la ka ke le felela mo today re metse fela abuti temper atle ha tla jalo to tšhisiwa diaparo re le kgone go rekela bana ba ntho tse ntšha ba le two ba tene ntho tse tshwanang ba jo go boima taba e o mongwe gore ke tsepenti yae o le wa pheka so go be fere se ka sia motho o mongwe a se shapo o mongwe a le shapo o bitire re di cheese so that beng shapo ke le rata ka fela ka tsa see you in the next episode le wena bona le mathata so le ska ba ga le di bluteng le ska le bana go emailela go streetjournal58@gmail.com ke le rata ka fela batho ba baholo I'll see you in the next episode yes babe go ba yo lo ngulwana di sikuthi bye